Senong kasaban kumadati din sanan ano misis at akbad iswang sambayan. Kinarengan isong kerjaan sorga kon sikaw dat insan pa kasaban na bayno. Kanu kawi haidat kapisampuru maya da kay sisan dat sambayang iti. Kon sikaw nagi tu aimpunan o pusan da iti kay sisan iti miyantak di karuhian no. Makian we sakadung dat kalumison dat piramutan gisambot asambulu o pakinangahan da haidat kasaban na bayno. Tinasambayang dahil isang ran Tuhan Yesus. Amen. Kaya sanong kaswabon kumadati din sanan, puji Tuhan tu kanu takay kapag yampay kaagud kaswabon na bay no. Mati sangku rohot ay piramutan dat hitidden do. Dam tumbayan ako dirada ko nga haron ni kadaw kabaling kahangan dat piramutan nga niya galidit sanong YouTube. Ila na po di aso nuladi ila di Dusun Ministry Facebook nga madu sadu timpunan nga ay badalad kananaro lah kalalaid nga ila na po di YouTube so channel lam edit sanong at tibus sa pamamanaw. Kalasu-lasu pamatu tinggi nilam nagi madusado. Wah. Kasaban na bay no? Ay tinumando to kadit panutupan dot maraton pamuridan. Minta na dot suab. Inan na kaguhit pendidikan at sumoli. Kasaban po bay no? Tulo na po panambarasan dati nga kada aku pologoso do otingayaman. Kita dati ayat dihiti Mazmur buk kedua na podam limo ayat kedua kinarahingannu kumadia iya ni katumbayaanku kada nada pologosan ku dia dat otingayaman kada nad ilo na pot ponakisangodku nga beria-ia kumadoho maki kada na pologosan lo sangodku makipipio kumadoho ayat keturu dosa-dosaku antakandit omulok kakupo kada na damay soroho nga may soroho ako na dia kapiyon takidilisino mantado kasanongan no kinarahingan. Tumbayaan ako diin na pahit mangunsub tay ko ikausa di Raja Daud dok kailo danunuhit abantalan daw hinggad akon ko isiya sangulun na kapurimana tiyadi ay lantokod o gumu anawayaan di siyo maya dot ay kantakan dit popentalang ko kapurimanan dot hinggoh nang kupakayaan gumibang tumilombus pati ko mumangwanan kombal nagisiyad kasadu aratu antakan didit timpu do kamulakan daw hirih na did isiya na pa nga makianu pengampunan dat ay pira-pira linahid dit nakatilombus ina pa it nilaan dati nawayaan di Raja Daud sendiri nailanto ko dat kombali siya aratun isuang kapikaruhangan isuang gat keluarga kombal nagi dat gusah-gusawon datulun damay pamatay Raja Saul sendiri kombal na siya dat nakasalag it pemagunan dat sangod daw
Kaumbal lagi miningulaw-law isyo. Kumbali mo da si kumbalet ay hilok kapuruan, hilod kanuluhanan, o gumu pa'y kasindualan dat nawayaan isyo. Nga atumbayaan to ko dat mantad ko nawayaan kapurimanan nga miyagalid nga iri na dihot ay pinapainggayo dat ginawo o pananudan di siya kumakinarahingan. Ilo no po kantakan nilo nga to kay apurimanan ni rid sumono o Taliban tako pohom orotian lagi dati iti nahirencana da kinarahingan ka. Asaro ko'y pangalaman dit tadaw sabat kanihab. Minyo ko lawat sa ngulo na tanakwago. Ay asadu ko piyo. Lebih kurang got 136 kilometer dat misaguli. Mantad hirkin na yan nun. Mantad iti studio dat iti tiso dah iti lebih kurang 136 kilometer. Buli hitindalanon mo. Garabol misalat dot ay tanah liat to buri. Lagit. Garabol sumalat na garabol haron ay garabol nga kagumuan na pangalagit. Napurgila tutumuang. Okay. Dada mo ta itindalanon nga tok alam mo pong pitang adaw no. Sayra dat nakawaya idiralan dat yadi hiri na di mamusoro ko nga karati ako nagidi dat ay naharap pira-pira kantakan dat nawayaan ko hiri na di naratihan ko. Hingga naretan ko dito udat miyagal pa di Raja Daud gumu ila nawayaan di siyo nga ay milo dati borosan ilo na po nga popowonsoy poposadia hali piad inupay kantakan diwo kon nga mantadid itindakan dati mantado kolomo kondisyo nga atumbayaan to ko dat mantadilo nangawayaan di siyo pinopasukod pinopatuoh di siyo dat asili da sangulo na pamimpin asili sangulo na raja. Jadi guli ako kawi sarita dito no. Isuang katindalanon domined iso kayo non kamoyan dat SK Abuan. Mantad ko kinharato idiralan arato mo ti oy. Mano po'y ginawa gumuli. Gumuli kagudit kinayon to milo-milo arasaman po hiri-hiri ko nakagura. Jadi minarasam di ko ni hab gisampitang nga daw alam mo pakasari nga awayaan ibo. Musoro ko di nakarati ako din iso o kantakan montok doho lah. Inopohit bulan 12 inopohit karita ko nga narag na matinggin na matinggin nga inopohit ikuman ko did ay na matinggin nga ay agayo hinaragid di bo akoro nga na lumagya may ko na diwon sayo belanja mantad ko sandiri dam minamon sa mekanik tikus nakoponalan kasari 2,000 antakan idi asusa
milaborosan dat susah ikaw sinan antakan ditu kakakawin gyagi. Iyati na pati kumawin nga jatuh miskin wah. Tu ogumu gya balanja gi. Kaon sayri korikot dahiti pamol arat gyaralan dahiti om oporlu na di won saya nilot gata-gata dahilo gakod-gakod ang kundi karuhang. Mai kunawon saya pinggan ti ait bus-bus poin sawato ngai itinan akakawas na di wa di kasado kangkab. Osanong-sanong gyadihit kontak kilua nga osanong-sanong dihet kagugurawon. Ngo pakagut ruhangay det coil spring nga hirid dahuri ayun di pamamanaw akawas. Gantiay tayar kasar idahuri. Tayar masak iman ang mahal gya tayar gi. 240 kanta ti sedih tayar masak. Murah tayar masak lah. Saira dan ako record ti tindalanon di kanihab nga suang ginaw kuno pohom. Iti napamadi ka piyohot pinonuhuan. Iti nohot tinomod da kinorohingan kanten. Patandasak kuno patiad dila. Iti nakanta tinomod da kinorohingan dohot tihdet naraga korita. Numan poin sawato. Numan gantiay tayar. Di tulan di bayno bulan 8 pinatod hiti pamol da tumuguang iti wayaan da ti iya di tasaraw ko. Kuman po nga pinasadia doho na po kapurimanan pinasadia ako kinorohingan nga oratian. Tu sakira na pod anon sa itinggin nga ano akwater di bo. Nakat inupaywayaan di kanihabom ano pa nun sayom ay memang ano akwat tumumanaw kawaya nga mantad ka pinasadia da kinorohingan hali piad inapay kantakan di nga ay osanong kapurimanan hari na ako di pupasadia kinorohingan da mamirumba ka karita nga naratian kuy dahiri. Tu iyati no patim da salagi kandido malayo dadamo ta miaga no pakarita dadamo ta milah pay karita pakayan no pari hanu iwon sayon labi pun kaila ka momonsay iya din da tapurimanan antakan no padit minoy nagi intong di karita may na si tato magagalisu nagyahirip pagabusan mo pitamba-tamba na tumaw tinggin nga no kasuang ginawa tahan lasak batit isuzu bo ka. Iya disuang ginawa tahan lasak batit isuzu ka. Manginom matid minyak tinggi ni rekot na podat ay hatos akar ka tatos siam no hopod no pohot tangkus nuhom mangilob no demiak nga piruhang-ruhang igyaw miligya ruhangan pakayon potid gisom pod akap yo milo ka antakan na po dirin numagiring milo po nga piruhang-ruhang magyamyak salagid milo salag kapanaw tingkadan niri nga iri na dito sa rokudat wansayon no pasadiaan no may hilok pamol ka matuk kinarahingan dit ako root sabab ano na katalang itinggin kaman ko napad akoro nga ay sa ginantihan ay sa ginantihan dat mantadin dit kinaragan kau basan na bagyan dito nga bering kagan man ganti ay lagi
basanit yun. Jadi irina napurimanankud mimanggot iti napakantakan idihom pinapasadia no ba kinarahingan di mo nga tok awuli mo ti aramay pangalaman di ko ni habla saraw ko hom irinat di antara idi lawatan do osadu do hitik kayo na nitila sayran nakaruba ako di tambalot ta hilo pemain bola sepak mo ti siya Ronaldo ngaran nga korikot ako diri nga ya didit ay siya atumbayaan ko pi matud di ko ay sok mo ti lain oy kosuang mo po diralanom ay so lain pikira-kira ulum korikot dua ay kan tagi korikot ta 2 jam tindalanan idila nakongay na Elda Willis din buli-buli rumah sama po modok mantan kada na pamanaw lang berkemah na po diri talun-alun ay sa lain do hiri ay sa lotirik ngay orikot to korita tu harbawang gatagaya sumusi 2 gambatan mamanaw gakod puji Tuhan tu nakorikot ay aku naasangkad nakorikot ko diti kasyo ay ikalan sanan de timpud orikot nga araw pada kaguhit anggota gereja dati teko ngomong sitar dati korikoti di koyonan idila moy ino pa piambolutan nga pupusan dahiri sera da nakauli angko di karuhangko puji Tuhan tu hitikod klinik nango mihad raha piha romono teko okaring arasak no tidak romono hilo no pinatadan haroy mati klinik ko hilo ay ina pa hi bertugas sa hilad mangiro tongo sigu ko nununi kaki tangan nga borosan ko komoyon dat tahan tukul laboriti di bo isok kaguhit pelajaran dat nawayaan ko sayran no korikot tahiri nga ngonto ko na po poborosod arahit ko gereja sikaw to kono kumakinarhingan tu koyonon no padati maharo gereja somok ko gereja solaang nod med iwalay korikot to gereja garabon mi gereja nga orikot tap po gereja puji Tuhan nununuhot kemudahan haro puji Tuhan umbal da korikot to hilo nam haray bagay sola hawa hari benda sola lah nga nununu nga iso kaday dulu na gini dahar KFC ay jadi puji Tuhan tu nakarubah dat sangulun na tambalot nakaintutun nakasunsi gambatan alumis na pakantakan ng karikatid dilo kago ay it antara da sangulun na badihot ay mansasambayang kahit pamon diti kayempun bulan 9 nga may to ka na sambayang hilo ngayon tiad hitik kang ko nga ay tumong ngobok ko nagidid ngayon ako dia kasi memang gat nagya so nang iralan mo tapot kapiyo nga sakira na pod iri ha palayanan iya no hot ay hitih ka na po kinoringanom hara na poralan kinorahingan idi mangirad pa yung kuro na poralan nga iri na po ngaralan na kinorahingan dat monto ko palayanan dati jadi pengka nagik nawayaan di Raja Daud o gumunawayaan di siyo
haron hit kawaya itit kaantakan det isuang keluarga mantadot korohian do ginawo mantado nunu po nga milahi kinarahingan det patumboyoon kagu patulidanom poundaron montok do palayanan daw. Iati kadaw nga yun hagi. To kay orat yani tomodan do kinarahingan sumono nga ilaay na dati det hinggoh no po kinoyonon nga haro tomodan do kinarahingan kumadia. Eldo doroni hilo isio haro tomodan do kinarahingan kumasio. Endro talud hilot gereja tambulion haro tomodan do kinarahingan montok dia. Panil jaipin hilo isio haroi tomodan kinarahingan hinggoh tokono po nga haron hot tomodan do kinarahingan kumadati nga iya tita kopi kapuriman di sumun hari kapuriman nga amin pupuriman itu dit it anuman pusoho it pinatadan om pinengkakat ke kinarahingan dari toko opuso gitu. Ya di no badiri bo. Right no po ko ilo kantakan dit nakatalib. Hingga det ogumu ilo naway andati. Ngon no po gulio itit timpu do komulakan. Nunu no do kayo naway andat. I opuriman ando kayo ya di aratan ko toy ko apanganakan ya di monosoli nga amu di nangaway andati dit ngomulok to po. Monikid to kono po nga haro kapurimanan om pemuhandaman di timpu-timpu nakatalim. Ay gisembok kaylo hatulun da suway haro nagi kantakandet ay tagalo gisembok kaylo hakaruhang det pengkur naway anu di nakatalim ni nga insanan no pori nga kapurimanan di poporikot det kantakandet nunu no po. Mumbal bang ko di mingkara kataot YouTube. Ay ko page. Ailan dati det ino pay timpu-timpu do komulakan nga osilih nagi kadaod isoot awayaan datid it ay da po kimay ko popondaro. Ala ti pumadi ho page do hitid studio ti soti. Okay. Boros na pod iswanggat Mazmur 25 i Raja Daud nga haray nawayaan di siyad it antakan di komulakan. Kano po siyohom kada na dadi may soroh itit dusoh ko di antakan do komulakan ko. Nakurot to na boros si Tiolo, iati kadaw nga ogumu ikaboboyhon datid mantad ko kinamuloko kanda dati. Iponday kinamuloko at patandasan dat sayrad kawan sa edit kantakan dat akapian ta kaboras kinarahingan. Kinamuloko isyo hilo ka. Itino po kamo na mamiduso, okon ko itinot kamulakan na milamomonsay. Iati piad inong kolahing nga kapamiduso hibot kaduhong kad ay irihotamodon. Okay? Nga mantad ko duso dat nawayaan datid mantad ko kinamuloko dati tumanu to kakorohian dati tumanu dat kantakan do pemagunan ikalansanan do iri na po nga okon ko monompon dat aralan okon ko magantob dati dat rumikot kago kumakinorohingan. Harohit amay sambayang nunuhot ay alasan. Kuno yung hati otori mo kinorohingan o gumu
kam ogumu odusohku mantad po di tangana kaku komulakan no sukod gisombodondo ogumu no dusohku ka hiri di kakuan na andi may sambayang oh iya tak ano patid ogumu duso ba kumbal ko'y mangintabot piro duso sanga daw pirohot kaboboyuhan nud it kopomon say duso hano-hano hom hano-hano kantom sangat daw iso jadi piro na di tahun nud dendo sekira nepod 50 tahun sangat daw iso duso 50 tahun kali 365 tuh piro no di duso haron lagi ipagilitan dati det sairat arai tit orai tani ti kamoyan dot tugas-tugas sa gereja angay indo moy bertugas mengilaga tugas no kuro kapuriman dot ogumuduso aku di alayak lebih pended sairat ori katiti kamoyan dot ori katiti kamoyan dot pengurapan manendo sebagai diakonis, diakon, ketua gereja, man urapay ayah, aku di alayak. Osoro ogumu no dahati duso, harohi mo tigait kapuriman dati diki. Nga, man po dati sorho kopihom nunu na di duso dat it agat kopiho gisombo ipe kapatayon di Yesus nga amilod menompon nunu na dusad agat hingga di katumbayaan natin kapatayon di Yesus berkuasa sa kiroh dat ay ino pay duso-duso di nga berasan nud ginumudo duso ako no alayak oh iya takanong potid ogumuduso ogumu na paduso dati ti ilo pagi kadiraja Daud no kasyo maya kuno hondomo ako no mantadolisino om kasanongan no tu irih na dahit monompon di duso ay sa ay kalayakan datitid isuang ganuno po nga mantad ko lisih do kinorohingan nununo pala kantakan di timpu nakatalib nawayaan dati hari haranangkud korotuon dati nakasado kaposian dati naratu tokod isuang gat piombalutan isuang gat pikoruhangan minomon say tokod minonomod dat pinomon say duso nga sayra na pod igitan dati lot kumakin rohingan ay sa dusod it agayo gisambo akin rohingan milod ompunan suway ko it adati man pakiompunay nga timpu dondo ino po himogompuong dati nga okon ko iduso-duso di nakatalib tu irin po nga nawayaan no dati o natalibambanan dati suway ko iduso-duso dati di timpu dondo itin yung mati di timpu dondo mamirungaw dati sayra dono katutun to ka kinarahingan iduso di kosodob iduso di kanihab om apo ay lanom nunuduso da bahino di awayaan dati nga katumbayaan ako dat mantadot kinasukodan dati katuhon da pumusarahan dati ino po hikantakan dati di nga okon ko momonsay dati ay lumomok om tumilambo sa aratod iso ang gaduso nga pasilih dan iso o katungagan dati isuanggot panumbayaan dati kumakin narahingan miagal di Raja Daud no kasyo isuang dat
Mazmur 25 ayat kedua, kinorohinganku kumadia ni katumbayaanku, iya ni katumbayaanku ka. Om kada nadapo logosod iyo na po nga kano dokot ngayaman. Kada na po logosod ino po isangod ko nga mokipipiyo kumadoho. Mokipipiyo da aratu toko. Mantad ko oyo toko na po tidot o ngolomok ang aratu toko isuang kapagumbalan kuposyon. Inopohit orohian dia sebagai pananu da kinorohinganom mokipipiyo nagid iyati na po nga aratu. Pintong-intong got intanom gisomnod hinggo torikot ti siyo ka. Iyoho iya iyo kayu mada tokod mangigit kotingayaman kumakinorohingan. Taiko kumadit pekerjaan ng pelayanan kumakinorohingan. Mada tokod lagi mangigit ay kotingayaman kumakaruhang keluarga. Mantadidi sayra do kaswa tinumungag toko minagano toko timpu miyampay kinorohingan minsingilo di boros-boros daw monang kiboras kumakinorohingan mo kinongaw kumasyo mo idet iyati no po nga kasimban ko mantadit koposyon det berdosa sumimban toko monong kia didit korohian det tisom-tiso iakopion toko boros kinorohingan mo ide iyati no po nga asimbanan maya do lisi do kinorohingan sakirah det haro korotuan dati hali piad ino poy panakisangod dati nga otood nagid ko kita dati aratu nga memilih toko det gumirot kumakinorohingan haray korotuan dati nga kopuriman toko aratu impiroh toko da aratu no kadit motivasi di tangan naksikul padulid impiro kad aratu nga pasti kandet impiro kad aratu impiro kay kadaw tumungag aratu kanu pod insan induo kad tumungag iyo di aratu tokod isuang katumbayaan kumakinorohingan nga ino pay oponting nga kada no kalihudot tumuag kago mingkakat kago tumuridong kago iri nadahit isa oralan dati det patilombus kadaw dog gumirot kumakinorohingan isuangget koposyen dati ato kok katalibiti komondet aratu isuangget katumbayaan nga sayrad aratu gumuli to kay kago o tumbayaan tokod haro pangahakan da kinorohingan det ogirot kumadati gisombanun no pay kanta kanidi nga amu magantob dati tumilombus dot gumuli gumirat kumakinorohingan miagalidit pohitiyon to kanati panambarasan no kasobon bay no siyaw tunadahan ihay nga haro pakaguhot ay pagyampayan dati no dat hitid kamoyan do pamol moy piruba da tambalut tet manhaka tongo buk-buk ikalansanan da timpul orikot nga kapagyampay to kay dad isi soot ay program dit ongalumis papandalan dat pelayanan mo to kakinorohingan kanaw misisa tokod iswang nasambayang kinorohingan iswang kerjaan sorga kung sikaw dat kaswaban diti insan pod nakanuya haid nakapagyampay gisa manapupusan ti kasisan dat sumambayang hinggod naratian dahay dat iswang kaposyen dahay o gumuot kaindalanon awayaan dahay asaru nagihek katalibamban diti kamondet korotuan dat katumbayaan kumadia o gumu nagi kanta-kanda adahay orotian nga katumbayaan ni haid hinggo no po kayo nandahay nga haro rencana anud alumis kumad ay sanan ni hay
Manta didi sontob no podit. Kaboboyohan dahil ako piyonto kokorohian no, ompunayahay, kada po nagusad iri na po nga, magompuang nga pumusaran dahil tumilambo sa aparagatam o girot kumadia. Nga may niyahay, ompunay mantadili sino, gisamba iri na po nga, kanong manahak dahil dat sisiwo, nag-iisay kapuri mananap tumilambos, daw gumirot kumadia Tuhan. Pag away andahay, may nahay ahako, isuang tindalanon do kaposyon, nagi kaposyon do rohani, may kapagyuhop kasari ihaydat, papoy dalan na palayanan hingga na pohat kinenan dahay. Kung si ko man tadot, panghakanu, datadaw do bayin no, nunitindalanon ang burun dahay, may nahay ahako gisamot, salamat ihay, kapagiruba kagad isuangat, ay timpu dat miagaliti datadaw do suwab. Tinasambayang dahi sa ngalan Tuhan Yesus. Amen. Bah, kung si ko kinapagyampayan dati, hino ko po, kapiruba to ko kagudat kaswaban na suwab.